Hvala. No ja, če stalno spiš, ne bo boljše. Ja. Wieder Kalas, wieder 5 Alter, Mann. Entschuldigung. Die kriegen fix eine Anzahl. Die kriegen 100% an Anzahl. Odlično, čestitam. Hvala. Odlično. Hvala. Moje veselje, odlično. Hast du auch alle Punkte? Ja. Hast du die Srdačka? Die sagen noch was. Drugi nikoli ne smejo najti to škatlo. Ne, to z DVD je varno pri meni. Ne verjamem. Že nikoli ne bodo našli, za 100%. Kaj če bodo našli? Ne bodo. Ne skrbi, saj veš, da so čisto spodaj. Ja. Čisto spodaj. Hallo? Johanna, treffen wir uns bitte um 17 Uhr vor der Schule, es ist dringend. Ja, okay. Ja. Aber ich möchte das jetzt wissen. Na, sag auf der Vicky und der Lea ab Bescheid. Bis später. Ja, okay. Tschüss. Ja, und wie kommen wir jetzt eigentlich in die Schule, weil die Schule ist zugesperrt? Ja, gehen wir einfach hinter beim Turnsaal, das ist eh immer offen. Okay. Und was machen wir jetzt da? Kathi und ich haben heute den Verziers und die Shirin im Sekretariat reden gehört. Und sie haben gemeint, es gibt eine Box mit DVDs, die wir nie finden dürfen. Und wir denken, das hat was mit den guten Noten zu tun. Und jetzt müssen wir die Box unbedingt finden. Oh mein Gott. Leute, ich hab was. Echt? Oh mein Gott, was ist das? Alter. Jetzt bereit? Ja. Hopp! A ste zaspali ali kaj? Daj, pa ste končno gotove s tistimi abakrombi majicami? Du, ich imamo že 20. Ne, mi rabimo več, veliko več. Hop, če boste tako počasni, ne bo nič več z vašimi enicami v spričevalu. Moj online shop bo propadel. Ja, saj že delam. Imamo naročila, delajte, tempo. Ritko gibat v taktu k muziki. Pa Bauchensponnen. Super, Marica, super tu delaš. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zdaj pa vse še enkrat od začetka. A mora to biti? Jaz bi zdaj pa nujno potrebovala malo pauze. Mi moramo še tako veliko vaditi. Vadimo lahko po pauzi še tudi. Dobar dan, gospa profesorica. O, dober dan. A vi slučajno veste, kako so testi izpadli? Kar dobro. Ti imaš 4, ti pa 3. Ne, tako pa ne. Vi nam daste enico, drugače bodo vsi izvedeli o vaši skrivnosti o plesanju. Podkupiti se pa ne dam. Vsi bodo izvedeli, cela šola. Ja. Hočemo enico. To pa ne gre. Odločite se. Eno ali drugo. Če jagode, potem dobimo enico. Za večno. Potem pa naj bo tako. Hvala.
Hey, ein Matesbuch Zigarette za Manuela i Marcela. Maščite se mich pozabila. Kaj sem šla ena pokadit, jaz jih imam. Marlena, din 2 Zigarette. In, Mathe? Ja. Stopp. Najprej cash. Ne, tako pa to ne laufa. Zvenili smo se za 15 evrov. In za enico v 3 predmetih. Da. Zmenjeno. Koliko je 100 minus 27? 75? Ma, Kristjan, to je že spet narobe. Predstavljate si, da bi imeli 100 banan in Lena bi kar prišla in pojedla 27. 73? Ja, pravilno. A ste pripravljeni na pouk jutri v 2. B? Ja, zdaj že. Ali sploh nekdo ve, da nimate študija? Ne, to je moja skrivnost in to veste samo vi dve. Še dobro, da dobim vsak mesec plačo in si bom lahko kmalu kupil kolo. Vaša skrivnost je pri nama samo vana, če bova mi dve in naši prijatelji dobili vedno enice v matematiki. Dogovorjeno. Živijo moje lepotice, princeske. O, kaj pa jaz vidim, jaz bi drugače naredil. Kaj pa je narobe? Osnovo rabi obraz. Osnova je foundation številka 4, znamke Meka, to je zelo važno. Ustnici bomo inicirali lipfiller, silikon, da bo se to splačalo. Ja, tako je, ja, je. Prišel v pozor drugih. Ja, tako je lepo, tako bo ustrezalo opazovalcem. To bomo objavili za na YouTube. Ma tega ne sme noben ne videti. Če nam ne da se dobrih ocen, ste sami krivi. Ja, se da se dogovoriti. Pričakujemo si enice. Ja, se bo dalo, da bodo dobre enice. Wir wissen, was ihr tut. Kaj pa delamo? Kaj pa naj bi delali? Wir wissen, woher ihr die guten Noten habt. Herr, wartet einmal. Hört's einfach auf so. Ja, ist ein Boomer. Wie viel zahlt's denn? Ja, für das, dass wir kein was sagen.